درباره گرینگیا پرپیدانا پیوندین آبوری سیاسی جواکی دنابرا حکومت هرما کردستان هر وها ترکیه و چونا سروک حکومت هرما کردستان مسئول بازانی جبو ترکیه انجام دانا جوینن برفره و فرمی دیگل سروک کمال ترکیه وزیر دربه ترکیه دیگل رایدار و کار بدستن دن ین ترکیه چی گرینگیا خواه بو نهای هرما کردستان دهاتوی هرما کردستان درباره به مشاره من میوانه که برز دکتر ابراهیم شرفانی شورمند سروک حکومت هرما کردستان الاستودیو میوانه من دکتر تو بخیراتی زور سپاس باشید. دست پیکش سرطان سروک حکومت هرما کردستان دست پی بکن دوی توقیته دا چه گرینگی خواه هم با هرما کردستان هم جیج با ترکیه دست پیک زور سپاس سلام و رز بو بیناریت هجا براستی سردان رزدار سروک حکومت هرما کردستان بو ولات ترکیه دمک زور هستیارو گرینگ دایا اگر ام بین هل سنگاندنه که با اوی سردانی بکنی بشوه که بابتی وکی ما گوتی ایک وکو دمک زور گنجایه و هستیاره و اف سردانه گلکا گرینگت بیده میده بیده گرینگ جبر چند توکارا که کده بحث کن دو سر آست پیشوازی کرنه که سر کمار ترکیه پیشوازی جناب سروک حکومت هرما کردستان کری و هر وسا چاپه کفتن الگل وزیر دروه ترکیه اول خوب خو دو خالد گلک گرینگیا و سردان دن دیار کردن بس یاش اوی گرینگتر وکو ناوروکا سردان چی گرینگیا خواه یا و گریدای چتشتیه اول نقطه که گلک جوهریه الویری بسیاره کتی تا پیش بزاوا سیاسی بزاوا دیپلماسی چه دست پید کردن ادبیات سیاسی دا بزاوا سیاسی جه بهاو برجواندی نتواتی یدگریدای دولتداری و دولت و دست پید کردن. الویره اکید ما وکو هرما کردستان برجواندیت هین برجواندیت بالایت هین دیسانه که همان وقتی دا ترکیه جی برجواندیت تایبتت هین چه وکو دولت ترکیه چه جی برجواندیت ترکیه الدبری بشوه که گشتی چون امزان دولت ترکیه دولت که زلهیس وکو دولت که هرماتی الهرمت تنیاس الدبری تنیاسین. اكيد ابي زلهزيا دولة تركيا برجوانديت خويت هين الدبري بشواي كي گشتي ليره بسياره دي ابي ام دي چاواشين گنجاندنا كنا بين ابان برجوانديا دا پیدا كاين و دي چاواشين ابان برجوانديا بيگ و بشواي كي هفش همد برجوانديا هرما كردستان دا همد برجوانديا تركيا دا جبجي كاين ليره اكيد ام ما بيوستي امراض جبجي كرنيت هين اف امراضت هني دي چاواشين گل ارمانجت خو گل ارمانجت تركيا بيگ و گريدين ابان بجين برجواندي و امراضات چاپ بيگ و گريدين verime pevîstî hem proyeka stratejî heye, dûrbîneka stratejî heye, hem jî pêdivî bîrkirin û hizirkirneka stratejî û eqlanî heye. Ji ber hindê ev cura rûnişne çil gel ser û komarî çil ser gel wezîrê ji derve ekîd ev kabîna tazaya hikûmeta Tirkiye renge hinde alûgorî gorankarî ser stratejiyeta wa ser siyaseta wa derve de hat binekirin li vêrê danûstandinê evan biyabadan evan warîd me amaja pêkirî dê dan bo hindê berjewendiyet hev piş bine destnîşan kirin hem jî bo hindê pişên kadê çawaşên evan berjewendiyet hev piş cibecê bikin. Te behsa kabîna nû ya hikûmeta Tirkiyeyê ku careka dike serokatiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bu sêzdehemîn car bo Serokkomarê Tirkiye lê hinek guhertin de karakterên kabîneyê de hate kirin. Binêrîna hewa vê carê yanî şêwazê mamelekirin û siyasetkirin û diplomasiyetkirin û berjewendîn wekete niha gotiyê di her du aliyan da bî dê guhertin bi ser dahêtin yan dê wekî cara bît ew mameleya ku hatê kirin digel Herêma Kurdistanê. Ev xwe ege em sehkênê hêza dewletê da yan hêza kiyanî siyasî da me du corê regezayet hen yan mutagayyiratayet hen. Hindek mutagayyirat thabitin nayne guhorîn. Ev mutagayyiratê henê du corin hindek şwa mesela girêday coğrafya dewletê ne hindek şwa girêday bijîn armancê siyasî û felsefiyet hebûna wê dewletê ne ev wekû structure yan wekû binamayan bijîn infrastructurê dewletê ev gelek zehmet bêne guhorîn. Gel hindê jî de me hindek mutagayyiratê heyên guhorîn bi ser da tê kirin. Mesela gel pêşkeftina civakê nîv dewletî ممكنه جهورين بسر أرمانج الدولة استراتيجيات الدولة جدا بينكرن يعني البير ممكنه هندا جهورين سر دا بينكرن بس الجوري دينا من جهورين جلكت مظن نابن
البر به چند جی از باورم اوی سردان دا اوان برنشنید جناب سروک حکومت هریما کردستان گل کار بدست و دا سالادار ترکی در سر دو توارید سرکی بید ایک پاراستن و چوانیا پراپیدان پیوندیت هریما کردستان و ترکیه تایبتی اتوار بازرگانی دا آبوری دا و برهنان دا و برهنان جداب تایبتی اتشین بجمتا ات بیاو نفته دا چون هم زانین افروکا نفتا هریما کردستانه و او رجا نفته هریما کردستان برکا بندری جهانی و ترکیه در بازد بود دولت دیتر که بو بازار دیت جهانی سوده که یک جار مزن هم بو هریما کردستان هم بو ترکیه هبو افروکا اوه هاتی راوستان نتیجه هنده که او بجین پینگافیان او داوایش کش حکومت عراق هاتی برسکرین لسر اوی بابتی خالا دوی اوه اف گهورینو اف پیشهات تازه چل سر آست عراقی چجل سر آست دوره اوه جدینا بحث کرن اوه رو نشنه دا البیره اگر ام بین سحکینی وکو استینتاج هریما کردستانه پیگه هریما کردستانه پیگه هکی گرنگل دوره و بو سیاستانی بدولتی بشوایی که گشتی و بو ترکیه بشوایی که تایبتی پیگه هریما کردستانه پیگه هکی گلک مهمه بو چونکه هریما کردستانه دروازه که سرکیه بو پیوندیت عراقی بو آبور عفوی ترکیه بو آبور ترکیه بو بازرگانی ترکیه و بتایبتی جلگل نابراست و خاریا عراق باشه دکتر yani pişti ku nefta herema Kurdistan jaliye Türkiye hata rastlandın yani henardekinin hata rastlandın li ser daxwaza jin biryareka dadgah nîv dewletî ya Parîsî bêhêvîbûnek li cem hewlatiyan dirûz bû li herêma Kurdistanê wa hezir kir ku îtir herêma Kurdistanê aboriya wê dê têk çîtin îtir tiştek namîne bi navê aboriyê û neft û gaz û hinardekinê lê hewlên serokê hikûmeta herêma Kurdistanê berdewam û ji bo vê çendê ku herêma Kurdistanê her li ser piyên xwe bimînî û maş heta niha هندوی باوری دانه چون آوی جاری سروک حکومت هریما کردستان بو ترکیه و انجام دانا وان کمبونن گرینگ اتجاره کادن یعنی هیویه کادی که دست بیکته و نفت هریما کردستان غاز هریما کردستان هیتف هنارده کرن آبور هریما کردستان هیچ برف پیش و چونه دی خوبه بینیتن زادی اوه دو بشت تدا به بسیاری از حس کم هکه مجال هبید بچه که تیرو تسلی سروی بابتی باقوین چکو وکو جنابتا آماجه پیدا اوه گریدای احتمال خلکی و گریده برجواندیت خلکی و گریده حولاتی و گریده اف دو بشه اگه ام سحکین کابینا تازه یا حکومت هریما کردستانه هل دست بیکا راگهاندنا پروگرام کابینه برنامه کابینه ایکش نقطه سرکی یا خالد هر سرکی رزدار سروک حکومت هریما کردستانه داکو کل سرکری همه جور کرنا آبوری هریما کردستانه اف همه جور کرنا تقریبا امشین بجین پنگابت باشه تدهاتی نهافتن بس هشتا نگه هشتیوی آستی پیویست اف همه جور کرنا بو بدیلک را گرتنا نفتا هریما کردستان راست تأثیر که نپال برد سر آبور هریما کردستان یا هی سر اداء حکومت هریما کردستان یا هی بس اف همه جور کرنا آبور و دهات هریما کردستان شاب بیت بدیلک تاراده که باش اوی فراغ پیدا کرد اول نفته پیدا بویه با افش خالق يعني مرام مش في أواك وأز في بيامي بجهينم أجر نفنا تشيرجي هريما كردستان يا وصل واس نابد بشيت إدارة خب كت راسك كما سيد بيدا بن بس ده إدارة يتكرنو تبيا خلك ما يبش راس جبتن أو لدوانة تنكرن أو بروباغنديت هاي تبي واردة كو هريما كردستان ده لواز بيت ده تسليم بيت هريما كردستان ده بردوام بيت والرج بالرج ده جشي كتن بمجالي لا يا دوي خالا دوي أبيا هريما كردستان وكو ما فك دستوري هريما فدرالية العراقي از بيجم چاپ بكرنا کا بوريج ده هر گل جنابته بو ما جا پیچنده دا نفتا هريما كردستان بچيت يا نفتا هريما كردستان نچيتن عراق ملزمه بشه بودجه هريما كردستان بدت بو چكو ام بشكين اج دولته عراقي وكو فدرالي وتماد 121 دستور عراقي دا كوكيل وي چندت كتفه كو حصاك اجداهات فدرالية عراقي ديتا دابين كرن بو هريمة فدرالي وشوانا هريمة كردستان روجيا سا بودجه تاش ابهاتيه پسند كرن بله اكيد زور باشا دكتور يعني پشتي هلبجاتنن 28 گولانه هلبجات نوا سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوغان وارم یکم سردانه لسر آست جهان کو کساتیه کاراکتری کی سیاسی سردانه ترکیه بکتن به وی آوی پیشوازی لیبه کرن
يعني أبش جرينجي بيدانا كتركيا نية جارة كادن بيدا چون وكادي نية ب سیاست خویا دیپلماسی یا آبوری یا جواکی دیگل هرم کردستانی کو بخوازن وقتی گوته کو همیشه جهان د گورانکاریان دایا لورا ترکیه جت خوازیتن کو خود گلوان گورانکاریانا بگنجیتن لید برجواندی هر دو آلیان دا بیتن هلبت گمان تداین و جنابت آماجه بگیری تأکید از گل دامه کو اوه هرم کردستانی بالنسبه ترکیه موقع جغرافی زور مهمه بو ترکیه وقتی من گویی دروازه که گو ترکیه بیت ناف هم عراقی هم دبرا کنداوی جبر به چندیجی بردوام ترکیه از باوری دامه دی پیوندی توی گل هرم کردستان خورد بن الویر معادله که هی اگر اف پیوندیت ترکیه الگل بغداد بريكا هرم كردستاني اف پیوندی الله واز ببن درجه بو دولت دي دراوسه دي بيتن كو بيجه وال عراقي قوي بيتن او تايبتيجي ايران و حزبونا پیوندیت ایران بغداد و عراق دا دل سر حسابات ترکیه بین بروی چند جاز باورم ترکیه ده همی حولادتن هم پیگه هرم کردستانی پیز بیتن هم پیوندیت ولگل هرم کردستانی همان دم دانهات کابینه رجب طیب اردوغانی به جاره 4-5 کارکتر یعنی اندام نوی کردن کوگا خدا دا اصلا خدا کردن هاکان فیدان کرده محمد شمشک وزیر دارایی کرده جگیری سرکوماری کرده یعنی 4-5 کردن کوات اوجی هر آماجه که بو چنده کو ایتر سالیا کوماریا ترکیه دا ترکیه حول دادن کو پرسا کرجی چاره سر بکاتن یان گرینگی کازیدتر به هرمان کردستانی جی بداتن زانی البره دو بوچونت هین بوچونه اوه کو کیشا کردا الکردستان ترکیه بیت چاره سرکرین سر اساسه که یعنی سر بنمایی که سیاسی جغرافی کچاول عراق هاتی چاره سرکرین و کل سر بنمای فدرالیته الترکیه جو صابت چاره سرکرین بجا سر بنمای فدرالیته کنفدرالیته یعنی هر شوازه که دیتر که بو بیت دیتن اوه حزره که یعنی بوچونه دی اوه کو کرداب شوی که برفره بجداری پیب که دستحالات دا و بطیبتی جی جهه ورگرتنا بریار سیاسی دا وکو دیار اتعبه کابینا رجب طیب اردوغان دا بجداری کرنا ابان کرداد وان پیگه هادان وان وزارت دا دیار پتر ابوچونا دوی یعنی پیراوت کن چونکه تهمیش کرنا ملت کرد ترکیه داد مصلحت ترکیه دانینه برجواندی ترکیه دانینه ایکش کشت هر سرکی ترکیه کشا کردایه مثلا مافد مروفیه کشا وایدیه کشا آبوریه الویره بوچار اثر کردن هم کشا آبوری هم کشا کردا ترکیه پیوسیه که مزن یا پریما کردستانی های زیده باری او بابتی دیمه اشارت بده که دروازه دستواجه که به کابینه رجب طیب اردوغانی که او صفر کشه ده دروی ترکیه ده نافخواه ترکیه ده حولا به یکی دادن که ترکیه بریان ها وقت زانید کابینه عربور ده کشه انگلک مزون درست بون دگل ولاتین کندا و حتی دگل امریکا دگل اسرائیل دگل امارات دگلک ولاتان کشه بود درست بون لیوه جاره حولك هي كو صفر كيشة في كابينة دا درز بن توها هزر دكي يعني بجاره كو حكومة رجب طيب أردوغاني دخوازيتن هرما كردستان جي گرينگي كا باشتر پي بدتن دلاي آبوري و سياسي و بوه چنده كو اف كيشن بريا نها هين دقل هرما كردستان لسر سنوران دقل عراقي كو نبنا زخوطاتك في شارك دسل تركيا اف هاو كيشة صفر كيشة نيا في كابينيه احتمالا بكابينه اینا بدن برنامج فوكس بالضبط اینا بدن برنامج خدا اگر نه سر وقت احمد داوود اوغلو كتاب خوش ده بحث كت العمق الاستراتيجي لتركيا توي كتاب ده مجموعه كما مبادئ تدا اینا خواري ايش شو مبدا وهو كيشا صفر كيشا واكيد تركيا ابا چندين سال سر في معادله شولد كتن بس وكي جنابته قلت احتمال الفيكابيني فوكس كا مازنتر يعني بتر اهميه بدنا ابي بابتي وفعلا جد برجوانديه تركيا دا برجوانديه ناوچه دا برجوانديه بجنتويت دبريه دوله الدبريه دا اف كيشا بين الصفر كرن اف معادلات بيشتر كو ام كورد دجمن تركيا دجمن ما تركيا دجمن عرب دجمن تركيا اف هاو كيشات بيا بين غورين صح مثلا بنمنا علاقتنا بين السعوديه وتركيا عفوا ايران دا هاو كيشا تيتا غورين وعلاقه بشكل جديد تركيا بري خدان غورينا ابي بري خدان غورينا ابان هاو كيشا الدجمنداريه بو صفر كيشا يعني بو دوستاتي
اكيد دید برجواندی ترکیه دا و برجواندی و اكيد بجن بيكات الدبرج دا بيدن دكتور يك جا كيشين دنكو لتركيا هي هميشه جخش دكاتن كروبروبونا تيروري او بككي وك تيروري دن ناس كرن كو تركيا و بردام جبروبروبونا تيروري تايبه چكدارن بككي كو افجي كيشه كدنا بر هرما كردستان تركيا دا چون زوربيا چكدارن بككي دنا وخاك هرما كردستان او تركيا جبوي بهانه سنورن هرما كردستان بزاندینه همیشه تو باران دکن نافچه وان هاتینه چول کردن اف ولاتین سر سنوری همیشه ده مترسی دانه نرینه تا یعنی وجاره هرما کردستان و ترکیه چوا هماهنگی بکن جبو و چنده اف کشه لسر سنوران نمینیتن ایتر داویا کشه هم بیتن لسر سنوران جی زائل گوره دید نامن ما آماجا مجموعه که بابداتا کل الابان اوی رونشنیان به سردانه ده بحث اینه کردن ما بحث بابت آبوری بازرگانی نظام چه ما بحث کردن ایکش بابت هر گرینگ پرسا آسایشه پرسا آشتیه پرسا آرامیه دبری و بتایبتی جو که جنابتا آماجا پیدای سلورت مو و ترکیه زانی اف هاو کشا صفر کشا خب مفروض دروازه بیتن اب بابت تروریستی یعنی گورین بسردا بیتا کرن کیشا کردیل ترکیه کیشا کنه تواتیه رنگ وکو پککه گلک جرا هندک امراض نه یاسایی نه شرعی بکارت اینیتن یعنی هند رفتارت و سلوکیاتت و سیاسی لشکری ببنه سبب هند تروریست تن القلم دان بس وقت کیشه مفروض دان پیدا کردن که اوه کیشه کنه تواتیه اف کیشه ها بیت چاره سر کردن و ترکیه خوب خوش یا گهشته و قناعت لازمه اف کیشه بیت چاره سر کردن و من آماجا پی چند جدا که دو رگت هنیان سر بنگه که سیاسی جغرافی بیت چاره سر کردن یعنی سر بنمایی که سیاسی حولاتی بون بیت چاره سر کردن که درگه مازن بو خلق کرد بیت بکرن ترکیه طایبات کردستان ترکیه لگوری تیگهشتنا تجربو برنامه کابینه ویجاریا رجب طیب اردوغان اف کشه به چاره سر کردن پرسا کرد به چاره سر کردن اتجاره که جبهه واشو آشتی و چاره سری دست خوش من بیا هاس آماشه بدم اوی نقطه دیمایی که تا آماشه پیدای الباشترین چاره سری اوات وقتی خدا جناب رئیسدار سروک مسعود بارزانی طرح کری بو ترکیه کو اف کشه امراض آشتیانه بین چاره سر کردن دانستاندن بین چاره سر کردن هم برجواندی ترکیه هم برجواندی دوزو کشورهای ملت کرد کردستان دست خوش دکتر ابراهیم شرفانی شورمند سروک حکومت هرمان کردستان لسودی میوانی مگلک سپاس هر بجید زور سپاس بجید